President Museveni yakacaye cha Kabale Municipal Stadium kandi yabashendekerezi bwo mu kazuwe Janet Kataha Museveni. Aba bayacirwa bebembezi aba barimo muhwezo wa Speaker Thomas Tayebwa, ba Minister Enka Chris bariyo munsi Henry Musasizi Jim Muhwezi hamwe n'abandi bebembezi bamahe. Abamaka g'abantu bashatu abayitirwa mu kishayi nabo bahikaha mukorogo okurugera hari kano James Rwegaba oyebembiro kombeke kijuseki bakozire cyo kubasika okureba nko bako basa kushobora ibyafayo byo mwanyugu okurabira mu kijuseki. Ekitongole kyaffe kya Rangers Brigade ekizimbe ky'amagye kyekikoze ekijukizo kino mu mulundi guno nga tujjukira terehe sita ow'omwaka guno. Era ekijukizo kino tujjukira abalwanyi ba Fronasa abatibwa mu mwaka gwa 1973 nga 10 February. Batibwa abajasi ba Idi Amin nga baba by firing squad baba kuba amasasi mu rujude rw'abantu nga babalanga okuwagira obo Fronasa Act okwenunura kwali kugenda maso abajasi bafe abali bakwane muzeyi mu 7. Twagambaho na bamwe ahabeka ezabayisurwe okutugambira ebarukwijukira izoberi nukwe William Kanjire mukuru w'umugenzi David Kagoro Kanjire omusigazo wayisurwe na James Karambuzi na Joseph Bitwari bayureka oku basasire na munonga kureba ha TV omwana w'abarukwitwa ubwe yabira arahare kikabaho 73 obwe bakaleta akabaruwa kararugumu na kasero mu underground ya Amini bagira ngo ebaruwa ejo wajireta bukarasi ngo wajitungirota ntimwene mawe ngo rinka tina mayabaga ngo ikora Tanzania jira mashina kakwata nawe nayo bakankwataho bantu ari umuntu nanko mu underground zayo onkana yangu umunyabuzare yajati uri okufa yeyambeje bazo barugamba yandi baletinga nagenda basi umugejo biro ndije kingiye byo mbaho subazuba nigo bamukwata. Kanjire yatoreka ngo mugenzi Kagoro akakora rukunde ibintu byo bwebembezi kandi akabana birwanira munonga yakora ryo mwana arakunde dini munonga hanyuma nubu yabiro mu kushoma kukona akakurira umubibina kwa turatunga independence akayakuza kuziremu ari nabakomukoryo barakora campaign za UPC obote 1 uganyuma ukumanya kwa kali umwana arakunda politics byo butegeshi barakora campaign turi bucundwa tataka ari umushomesa we kanisa aba DP bakamutera banyira kumwita ngo akora rwanirira obote ubwo yatorekana no kumugenzi yatorokera yishomera akaza kurwanisa government yabirero ubwirobwe Happy Karambuzi mutabanu wo mugenzi James Karambuzi nawe twagambaho nawe government katwawo buyambi yatumbekera enju nuko yamba abana abutuziri nikimanyesa cyangwa munonga habwo kuba nchereka ngo muzeya karye manzi kandi nehiro kandi na President Yoweri Museveni natwereka ngo akarwe muntu we wamani kandi akaferi yanga. President Museveni yagira aho akeherero na nabeka ezi aho abanyamakuru baticerezebwamo amakuru agagasha kwa Nelson ahimbisubwe.